Sas kami ngaw kadaghanan tao diri. Wa man ipalit sa kung tanong mga gikan pa rin sa gawas oh. Gibiting nga to. Luhar mi nagbili. Ako di nakadaan eh. Kami ngaw kadaghanan tao adi naman eh. Balik ka ma'am. Lagi. Tali. Ay nana ni. Alam mo agi ni ron palit lang. Pangyo ka rin. Kaya ba? Oy, tango rin rin, kumbel. Good down. Mahalo na ba kayo? Sabi Oy, boss! Palit ka, boss? Bigyan ni mo. Baligya ka, boss. Mo bigyan. Kini o usaman. Kana, shit! Sige tanan. Hindi ka nas gawas, boss. Diba ka na bayran mo, boss? $12,000. Barato. Oh, barato na kayo sa Pilipinas naman tara, boss. Nahong, yung mahal, pero mangyon, tika. Ana lang na istorya, ha? Pila may baligyan ni mo ni. Ay! Para makauli lang mo, boss. Nag-ael kong sa kalibo. Wala na hangyo boss. Wala na hangyo, gamay. boss. Basta-basta lang pagmasa na kasi basa na bisa po. Kaya ka sa man ni magdaog ka ni aswat ko ba. Bata. Ayaw sa na istoryahe, ang problema yung tana na bupat. Balik ko. Kalibo, boss. Alay, Bro, gino-gino siya. branded ni. Branded na, di ka nas gawas. Kalibor dyan, boss. Sekalibur bagi ng kwarta boss. Balik ko ni boss. Selamat ya, bos. Cheers. Ya, bos, let's go. Eh, lah boss. Sudah. Atap ni. Sabog jalan semua. Bos, dah. Bukas bagi ni balik boss, ini mau aku. Nah. Tagi. Kita cakap lagi dengan sekalibur ni. Yay, buka yang ni. Tak lagi kau tahu salah. Oi, oi, uli.